Hello, play pi baru aku bapak ikan video. Sesen play siap hai pi juga naga channel. Te baik kali ikan video do kot yo penjual pi kam no chat chicken curry haka Kashmiri style. Te nynkong em kam chwao le pi wo blo ni ke wo charmet yo met color bha mandas de pi kam ni. Te kat wadang sde o yo ni dohsyiar te sde o kam wa half cook ya. Te kat te wan prepare sa kan ni ingredients so tun sedat mande. Shet ya ini dohsyiar. Pai ni janda yo phinir kom chat kom ste do kom ne don hin emo ste Hawaii hap ste bhi kam half cook ye de pani to kom chat Kashmiri style chicken de katu yo de jani de poste ne te yo prepare mansa ingredients. Pai hini yo pin dep os de lot ya no chicken te katte wan yo pin yo pizza ni ingredients te nynkong hap de pa yo piet or dep chop kam wa so ni sambali te dep os de yo tu piet kam chi ar minute te katte wan yo ton so ni roson wa dep o a slice kam ni te dep katte yo ad wan so ni blo kam wa asing cha chong ha taste ko yung pi tengah add kamu asing cha te kate yo add so new black elaichi ni te wo new cinnamon stick ni te wo new green elaichi te mix kini ingredients wa ro hini te man de pil mix de pi kamu chi bit por te kate wan de to wo add so new jeera powder te manda de bu add nu jeera powder te hap king biang phi kam wachi minute sam te manda de phu king kam wachi minute sam te katte yo add one so new Kashmiri red chili powder add kam wachi sing cha chiteng te chong ha taste ke ong phi la dem bam je phi ye phi add kam wa chi sing cha la ne ha tang wa la add phi wo new Kashmiri red chili powder no mot ka color la net bha ka color te ye phi add ka kam ka taste ke ong phi te ka te wan yo add so new charmet te man de add nu charmet te kin biang kam wachi katu kat ni por te kat te wan de to por u add yo new chicken wada de poste te man de add lut pheni wa ro te hap mix lang phi wa ni ingredients wa ro on the chicken te kin kam wachi ar minute sam te manda de booking kamu ar minute sam te katte le dang add cho oy ke ingredients kom po amu de bo add the dep o king kam wachi ar minute sam te kattu wan de to ko por bo the wan sa go tengah hini pen em kam wachi class ko te ye phi adjust kat kam the taste ko yong phi tang wa gani kar kom chat Kashmiri chicken curry mod hap em gravy te nga le chi bet modau ad biang kam masa chi class te kani to kar kom chat Kashmiri style chicken curry te katte de deb o the te mix lang o gini ke ingredients wa ro te katte wan da to por wo ton wan sa gani ga fennel powder te de yo phi tane was de o tane rong green te ni to fennel powder te wa de ho grind de hi te de bo add ni te mix lang wan no ye ni ingredients wa ro te katte wan madang sa ge ingredients to ginger powder te yang si bet upan yo na ye phi man de to no yo ginger powder te kini to ke ingredients ko pan em kamo hawa chat yo new chicken curry
hag Kashmiri style te ka te de deb o ton lot ye gani ge ingredients wa ro te yo mix lang ye gani ge ingredients ni te 8 yo terta go kam ma che 5 minutes san te gani to chicken curry hag Kashmiri style bait hini yo phi gani color de miet ha gani color ni wa de empane turmeric ni te gani red chili powder te kani to bar kom chat ya ni chicken curry ha ka Kashmiri style te kat kamu angai phe ta ne wa da nga dang at pum biang on da de bo at pum na kam sa sting class te chong a phe la da kwa phe bon gravy ge phe at pum sa kha jang tang wa nga e o ma kam chi class ten dang hi da de bo chat ya ni ga dohsyiar la kam wa chi khat san da ne ar phau minute te kani to ka last step te kani da de bo ton yang ni dhania la da de bo chop te la de kwa phiu try la kwa phiu ba mi kani ga chicken curry ha ka Kashmiri style te ge phiu follow ye kani ga recipe ge phiu try one ni chat one yo snyao phi bang nam bang mo tanga kat wa da jo on ba da jo ba mo kani to ka sen go dang kong chat o tang ba ubam to mod da jo ba mi aman chwa le ite ka tip o mod ko bang nam bang mo kani ga chicken curry ha ka Kashmiri style te gani ko video da por ga so ko da yo sok please like share and subscribe te icham man ha ga video